Don't go about Abusia for a mobibia. Aha. Ama afisia pa. Oya santini ya chimni ya mfantinia. Eni afisia po afisia pa. Oya kremoni nso dia eni na balik adesara. Eni edema wo. Na ya chana ni na abutu omamu baabi a wo hwe yen na wutie yen so a. Eni eta huhu cha hu na hia. Na chese onso afisia pa ena yede ema wo. Awia don kun sama hodo ayensa kan ya boa no ayede ba besom wo ewo York FM. HYTV so afakase live omutwa ya tum Facebook, Twitter ena afe YouTube bebia HYTV Ghana GH ubetimi ahweyen ewo ho odo adwenkyire nyina ba brepam no bekenkan nyina kmak ede amawo kasiabo we de omanmu nsem sentrofo eti wo hu gu monte so kotrocho no kmak ede ba na samufo nso je na hwehwe ni wahwe mu kro jin eyi de edi kan editie no petigu nkrata so wie na pesema ka hene nso meso masi adwa me besa ne se emransem dunyansapo ede ama wo na nso wanya bi na watie ensem no de ebedi mu akoti no ebini adisia ewo ahafo mantam ni mu adwalai papa ede abe na ama mu adwalai COVID-19 panie no de etoso mienu no omosi omongo adenti ena omo kan say yede eho ensem ebebrew yekopiem ewa panjan sunsu a ene wona ekwakoyi nam abana Christmas yenya biawe no omo nso say premise fuel enso won enti say enam ho ba be yeden papa ho ba be kwa atwe ensem bika we no ho ne yaboa no esinkonya ayede ba besom wo na empani say ukoto say aboa bodon knaman oti apataso a na enye ni pemu ena odeti ho na mmom no eyo obi na aso no mu ebi a ena awie wunam kasoa ene ne mpota mu baabia ubehu oba bi na nafu awro tenten be sese na ne mu abuse ne nantia no otwene nya kone left right etwene sade press before air to him na chese obi apia na anadwo na ena awie no adwuma kuoi ena apia yan me de kasebo no eba beso wo yamfa sede di kan emfama Han York Estate eyansase upebia 0243 708 485 0243 708 485 ensasene eyade fode ubetimi anya bi Adams boutique bronyen sa wo pe ba bia benya ntade papa ebechen so de amount we unya abrofo nya ya Ghana ha so ne ebe print ya print wie ya ne afa de agunka adaka mu de aba na osu anya bi na wa hye ne kama surprise odofo oyire ukunu ene o kanchima bia osekona ho no ohun meme wo fia ha nyina minim so obi asase kwa Adams boutique asase tototo bia kama da form say team Freyen 0243 708 485 0243 708 485 enuma ko ya dawruma no mo aso ya sinema ye de kase ebo ne ebesom osonfo ena awie yi eyemme his excellency Nana Kwame Owusu Nana Tino the Achim president e twa ya hu taw ye ba nsem ni nkiremu ya bɔ ne se bua ye de ba besom adisia mo bibia akwa ba afi na wo de wafidie na to aha ya York FM HYTV so edem live ewo Facebook enti mpacho obetimi ahwe bi na wo de wadwenkyira ba prebem no ye bekenkan nyina akama de amawo awia don ko nsem ahodo ayensa kan no na ye hyase yemomura ensem ne mu adisia ewo ahafo mantam ne mu ena omo kase omo adwalai papa mbuafu sani sa hunti COVID-19 second dose no first dose ndi omo atimi awo na so de atoso mienu panie no omo so omo ngo omo adwalai kra de enti omo ngo panie nyina ne se panie wo ko wa abonsa yade bi so mu na afi na yi ne ho apie bitimi kra dafia na watwe mienu obekọ adwuma mi asa yi na di kra asa aguso ama ayade a eha omo papa enti omo adwalai se sa COVID-19 second dose ni de anya de omo ba bewo eno enam so ma regional health directorate
enso akasa ene wo adi nhye mu akasa kire won say oh saa de na nye suban pa se pania no owa ebabu papa ama vandama ewo nipadua mu no wagina bra ne wanya ho odi say people na ma se covid-19 ni etwam wo abobua no a ene ebe te se Jericho afeso no bebubu ni se gra kan wonyina agu fam enti wonhwe na nka obia second dose no omongo ne kama pani kwankyerefo a oda regional health director tinano Dr. Kwabena Boatin Buachi ono ena ene ensankyerefo kasa na sei ena o kire ne nsi vaccination no so say in fact emra ye wo help person no woni prepare e be wo obu wo first dose ni wi a owi Johnson & Johnson point ya mo te ene wo ba ko da ke na yi no wo se mi no e woni etenti ye ne DJ share ye be na wo ye started ba ko no say ye nyina sa wo hospital health center ye the mobile campaign fa ye se mo ma ta say the teams the mobile teams of ko efie anomo bia media house no ye ABC teams no na che say yes am person obewo na che say wati ada padura go ti home business no that is what we are doing ye best say on be efie so omo no person na gba na ye dey enu echi no na o che say bia wa wo panie ni bi na say ohododo uti paw jo say gaga ona ntikura say utiti etiafiri so ana afen so usu trase ase wani ba ko yi ato ahwekura ne different ba be so say koba ne sade a ene na mepacho ba bi biara wonam bia no ayarsa bia bia be bia no bowura mu fa ho kokokire adokitafo na omonhwe number merciful number committees of number muni mi nyina awopra ina ka say unya problem report the nearest one. And literally they say, "Omo committee be will be number. Let's not pretend. Omo chief zone, bra. Committee of someone. Omo the number. But what I say, until Omo will not tie close to you. But what I say, especially at the side. So this one they don't have no problem. You take it down and go to the next facility. Oba for her. No matter some say it's a rural region. Facility will be better. In fact, I don't. I just hope person called Doctor Nales one 2 kilometers. Adesia onipa yati ni nkan Dr. Kwabena Boatin ono ye health director ewo ahafo mantam no emunene na yekote ye no yantua kase ebo no eso yatua so na yebo awura enkwanta not na adesia ediga wo ho na osrese ade a bronyan adeto akofom papa manfo endiga kra ubon se nipa ba krom nipa wo krom anamu ko eba na so mu nyina dia giving their eye akohoma neck omo bo mo ani akohoma nya dia ade topa de omoto na sadi obi kura de bo onyum se obi nka se 24 kuro wa wo hwe we live in any obra uwom obeto polythene bag na wo de woni amagum obekọ akurase na wakọ akodi bronya no we de amanfo abakurase edi bronya nyina obi antade enti omho akiro mo papa omo eton emwa mponche ene enwan ni ade no omo ani nka omo ani nyi esanse nei ohwe ese de nipa eton mponche ne nkokọ ne emwa mo ahodo na ewo fom papa eda ne bekọ na wie ye na afi na obi aba beto aponche tia baako enya de enika enti omo sre sa amanfo a wo a wo bakrum bia bo homade sika no ba bia da bia bank bia akona ko ina fa beto aponche kọwe kutwa wanu bronya Abronuma enjoy confirm abo bia be fe wa no mbra ngbongbon mbra no fa obenye no boss obenye dia to ano ye nkoko dom na ye dwa we no ye ton nkoko e ton ponchi enjoy nkarmai mparo kokora ye ton bi na twe nanso ne boye fu ya pase obi wonkre te se kumasi tamale ahimfa na ifa obera mbra na borinya ba sanam no enye potrebie eye local one mpaka na wadi na aya dia ba ha ti uka na winya kura atire ye beti na hu ebi aye ba so plama na about
eno echi no ena Mercy Cratch Penny oda Mercy no ano ye onimonyamfo Williams Nuwagma Kidnan enso ekyere se ewom se ye ntwade abusuafo nso aba ye ntwade no nso nkyere se monkeka mutimbom na enkofa oyenebi emra ana afi nso no mo nso amogimani e kra sika kakra ba mboto manya ponche ba ku bia kofi na mukunu na mogimani no mo hwa na COVID-19 hu hyehyɛ nyina mo ni so kpa sani abaye ababua na bronya na chi no yankote asem foforo se COVID-19 asama ne ho mene so wapagya ne machi sese de na so den kura de ose kofi babone eya no kra COVID-19 de so bi again say enya no kra anasa enya rela nipa na odin ho abro na ebe hia me to me sambre mi de kwanya yi ebe sra nkwanta no ni ba biara say one who dey so over vaccinate COVID-19 vaccination as so kwaye. Now two protocols no as you observe president editor we have to observe all the protocols. Onipa yatini nkan Mercy Cratch Penny onimonyamfo Williams na Wugma Kidnan ono ena yatini nkan onimonyamfo siamodi ya na de achayen why bronya edini sododo yadase yagobo nshiraso de achayen yantu akase ebo no eso yatu aso na yadan yani akire mu asinfosu aposifo a wo ho ana omo aye wo map akeka ke ho muntuo asiani pepepa nyinyina ho kma etu odu ba bi ebise bi akwa pepa ho di bullet awuram atwe akroke ahwemu ahese bibia beto kama atoto akowiam credit display kakra fine baby ana motos esisi ehun aye fi nyina koyi moto nyina ba begu ho apepa nyina ho atiati aso apefu agum atini vum ahwese eno so betimi atu tais ana ajojo kasa na esisi asese nyina posi forecast nyina asese o ma fitafo aba be pe enframa agum kama ma ejina ne na so se pampe nyina ye ahusesi a omusesi omho ede atwen akronfo a omo aye omo ade som de ombe display bronya imu amanfo agi omani no omde omo ni omani omse omo ni omo di besi ani papa na se uye kronfo bra kronfo na se wesi so se afi we mu ba bokro no a ene ya hweye na sister police nso aye krado twen enti owura chief superintendent Sifas Ata district commander ene oni ensantrofo bonko bo no kire ahobua yi se de omo aye ene botanti omo aye ne sa na ye sa ade a kire timamufo ahye omunkran se aprosifo ne ye nuanom security agencies no ye wo ho na ye di ejuma ya sori waka a ye ejuma ade abo omonkwane omajapade ho ban ye to so mienu na ye san so de abo nipa bonefo so kokko nipa ne bonefo omde ni se sabre omso nim se sika ene japade be di atrentwe o ya kwan so ntino ombepese omobebu nkofo nsem highway robberies and I say residential robbery ni ade na obi bedi dwan so ombese omo bobo ni nyansa krono ni ade okrum no omo se de bom kokko se ekwan ni ho efisa prosifo yafa ba bia na eno echi no na o chese munso amanya ska akra na mudidi bronya mujimani no obi anya hweye enya afi na bronya ya wanya okanchima bi anasa wo na oyire no ma ekọ dance bi ase na wo ba be display usika na wayi ska na ne yantumu so asai mayu anketenkete ebu mu jinjinjinjin na twiska tugu onso okoto ne ka kakra bi na adedem biebie ne nan jini na to benkum ne nifa jiji adamu janyum gum zim twa ne ho ono na ofiri kromu aba boga wate asi kromu enti oba be di mensam ewo kromu o sei sa ne amanyi nyina efrafra kronfo ba enti akronfo ne nya hwe munya hwe ye papa na mon kro mo ho firi sa ne amanyi nyina ho wanya usika oni wo yere eno ma ni wabusua ono o kanchi manso a mon hyefi na muni ne kama obroni se ostentatious lifestyle ebia nyahopon aboa wo ye adwuma no wanya be se 10,000 bi odi ni nyina hye o pes 10,000 100 million no wo sound system bi a odi obi ni bi na nse na akọ abrochire a okoto baaye na wabue
obie no kahu e wo fie ho na nkofo twem na esisi abonten ne ade ayesa wo kire wo frɛ nipa bɔnefo sɛ me wo sa japade we nti a momra mewia ene ade nti bibia no ɛsɛ wo ye moderate no emma se de ye penu no se de ye expect say ye benya no ye nya no sa ebi say we are pay be ya busumi kra na ye nya bi wa eti yo awuche so wo pa ye friend se ye jumana na ade ayi bi e wo mai se fasa ban sen kayana senya ngabe bidi bunyam de nka to so ba kra ba chi de na epese ekam ya ba ti mi mai lo abanzi mai be bia albert mi mai dadwa na edo na fa to ye fa ya juma but premise kwa na ye de aban mai na de ya juma na esu ya enu na ye pass wo say Israel for na egu ye ne obia gene chansen Mary Magdalene we num nyina de kakra obia kwaje ne de no sana na omuchefu anu na enu achi no na otitirani a oda wo nyina no owura reku Job enso eche fu na eba na aya na esu adododo sese omododo akosoro pa omo adoso enti fu na eba ya nka aban enam ni minister so owura onimonyamfo hawakumsin eso na onfa fu no dodo na emra se na ebe ye betimi aboa na omonam chie no akọ toti ede ama na Ghana nso anya nampa awe se dia afarefo no do so no ya na premise no e mansa nti premise no ba ye program ma committee no e kire se enso amanfo na afarefo no se dia omo hwehwe no e kire se ase chama no challenge kakra no ya me pesa ba e no se ase pejala libichi no e population no e do so sine se dia petrol no e ba no o se ba ma e bia every week bia na ye gina ensem wesu na ya dan ye ho ahwe agudie mu ensem mu na ebeye te se afi apem ahankono ade owatwe mienu na Ghana ye ko ebibiman akansie afcon no ye gibie efiri ho bepem enen mfirinhye aduanan nie Ghana nyi bi dan so da bia ye sese sika de komamrantie ko gina park so kototo omo na tutu gua go baako omko winning bonus sika omo baji se tie nie enso no omo fa cap bi mba omo ba bonsu akura na eho akwa ye den e de aman omo akwa ya ade a na ebia ya toso mienu ebi so ya toso miensa enan ibu onso kura ne na we na ne yi afirim enso na eho sika ye dem omo die na nya asem ketua enti eno enam so ma se krobia refi asante kotoko hine otumfo se tutu a otoso mienu enso ahwe peteta kramu die hu se no ade no wankasa bia enye ekobi ni manka bi de enye krakrakrakrakrakra anya den a opepon bosumi aye kwakosim ni de toso nkunu Ghana afimpim mienu ni aduonu mienu Ghana yesan kwa bibima ya kansi ni bio
Afcon no yɛsɛ nkɔ bio enti ɛsɛ ɔkasa hyɛ mmerante yi nkura sɛ ne ɛbɛyɛ ɔmbɛtumi ɛde kuruwa yi aba fie na ɔba yɛdwuma mu ha so di managing director ɔsɛ no nipa yɛde ɔmo kɔ no squad yɛde ɔmo kɔ nya de a saa camp wɔn betumi agye dada bi ɔka de ne nsa si ne bo twɛn ne bo sɛ bɛrima nso ɔyɛ abo agye ɛna otumfo osetusu ɛkyerɛ wɔn sɛ ɛyɛ ade a ɔmo mfa nhyɛ ɔmo tiri mu ɛnwenta so sɛ saa ɛnomeyɛfo mfie aduanan ɛnomeyɛ a abɛda Ghana so no ɔmbɛbɔ ɔmo ho mmɔden na afimpi mmienu ɛne aduonu mmienu ɔpɛpɔn ne da ɛtɔ so nkunu yi ɛdeɛ ɔmo bɛdi ɔmo nan ɛbɛkɔ akɔsi fam ama Ghana afa ntoma papa afura na ɔmo ba na kyɛsɛ kuruwa no kɛse paa na edi ɔmo anim na ɔmo nyinaa ato santene edi akyire na aboa ama ɔmo yi nso yɛka abakwasɛm a yɛakan ɔmo nso aka ho bi Cup no azana ebiase World Cup no so yo ese mansa umia mania na coach no yema Africa Cup no na de yenye na mfie dua na yenye bi sima mo yi enim NDC yo mo yi enim MPP na enim NDC enim football za Ghana nyina ya ka bomba se enim football za Ghana nyina ya ka bomba ko damano wo ye nipa yo so do damano oye nipa ono aka e mo onfo so no aka se otumfo ado bebu nipa de ho onfo so so mo pedi e dia bibi na be ho nya ohe popular yeti ne nkan otumfo osei tutu a otosu mienu ne nkan ene ekote ye na GFA president Kurt ES Okreku ana odi nsam yi tudwa se ayade a wona tonton match bi oha na se obi be call relegation no aton ne match na asa ne ebe ya obetina league ne mu nti no aton ne match na omo fix match na ne ade a sankofo nyina efiri afimpi mienu ene aduonu mienu eba abesimi asotwe kese papa na ebe kodi amamu obi anya ahwe yesese season na ye komu no enya maton me match bia de call relegation ko the orgy league so anyere ne ho enye said the last season House of Folk G now so this season baby omonam na enya de papa na me kura me ka ho bia me raho na ansha mi bejai house no say na e wo ho ma mo House of Folk working closely with the prosecutors have leveled charges against some of the people who are involved and they are currently going through the motions at the district court level. All the players who were named in that instant case appeared before the committee last Monday. All the officials that were involved would also appear next Friday. So you can see clearly, so it's not about somebody shielding or protecting anybody. The process is ongoing and it's important. The fact say process also doesn't mean say Ghana football must come to a standstill. Onipa yatini nkan eye GFA president Ora Kurt ES Okreku ana ode woni emayi na yanko enigidie nsemu Mami Dina Asamoah yenyina yenim no ye mami evangelist kase pa ewo mamu tonyom nso ache yie pa bonyum ma na chidifo nso de omodo so yie pa na enenu nse o se o the new level ebiaba address se obema na chidifo wa ya ne fan bia obemu ani age papa say we dey wash our say buy no etwa so no nso pe bibi dey ba nti sa o ya fade out nti ono nso di dressing come biaba emema mu wo fi ha obi an hwe bi obi en fi nani na hwe o TV no so na ade you're beautiful I'm on baby I will love you till the end my sweetie pie I hope you understand I will love you till the end I'm on baby
beautiful. I'm on baby. I will love you till the end. My sweetie pie, I hope you understand. I will love you till the end. I'm on baby. Some move for man, I'm a wound, I'm a dead. Hey, Dana Samoa. I don't know if you know, you know, Dana Samoa. Yamia Bodin, Wafrao. Dana Samoa Evangelist, and I acquired and say, new look, no. 2022 na yakwa kosibno on funny easy grant shoe no se moku so as say waji atum na enya asem ketu akra no they say we did that na Samuel Chibia no or the evangelism adwuma no akọ new tech high tech into bia enya hweye we yesofo no ansesa wonsa no a wo beka achire said ye de washa wase baaye sa so na ye di we nso aba into evangelist fo nyina obi ahwe se obebo ne homode na waba current o de ase na bibia aye kama ede amayen ye begina sa enigidie ensem nsu na ye de kasebo donko aye bobu anu ede besom wonyi nyina aba no awieye ye buni komu se jin ede ne tie si ho esanse na 24 ye koye krum akwa akodi bronya ensem a eto odwa no ebini adisia ewo ahafomantam ni so mo adwala pra say COVID-19 second dose ni nya de omobewo na so enam so ma regional health directorate owura Dr. Kwabena Buachi Buatin atu wonfu akire won say omonkowo na aboa won ensem bika weenum ho ene eje bresi ne koso ede ba be so mo say awia donko akan kase ewo York FM so HYTV FIL live ama yedem dia call Facebook nam abafo ntentan kase no so amono ne be bia witimi hwe bi do comments nyina bai na so ebere net ya ye nti enya de betimi akenkan dia mawo na ya seda kase no enkoma ha York Estate ensase ne doso bra na beje wodie Adons boutique om na mama atade kama so to nyina wani agi bra beje wodie se na ebe betimi aboa wo 0243708485 0243708485 omuna eso ya sene me ye de kase no ebrew na eneye 24th we na efiada so ye boja ye na ochena eye Christmas no ene efia ha enye easy kra esanse owura eni owura yire yok ato party kese ewo fia ha a me pa cha ba bia wo hwe ye mfiri bia de eno anse watu ka anaso afuka uduka labule Jansen si Star Oil si bowura HYTV ya so ya ha na onso bra baji waduane bedidi uba ye besama otie nti ye bema bia de ba akoma o maame waware nso a wo yire ene wo ma wo girlfriend a wonka ho esanse ya asofo ye nyina adwuma mu hofiti etiri ekopem enaso obia ye nyina ya asofo nti me pa cho so unware ya me pa cho me mfa wo girlfriend di ma ha nti aduane ne doso bomode aso betimi aba baji odie omo so masene eme ye de kase ebone ebrew head of news a share